الوالد أحمد خليل عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kamane jahril imam. Babu jahril imami utawi iki kubab nerangaken oleh banteraken imam. Babu jahril imami utawi iki kubab nerangaken oleh banteraken imam bitakmini kelawan moco amin. Bitakmini kelawan moco amin wa fadlihi lan keutamaane takmin utawa keutamaane moco amin. An Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah menjelaskan tentang apa? Kesunahan membaca amin dan keutamaan membaca amin. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Rupane dawuh idza ammana ari kalane maca amin sapa al imamu imam fa aminu moko maca amin sapa sira kabeh. Idza ammana ari kalane maca amin sapa al imamu imam fa aminu mongko maca amin sapa sira kabeh. Fa innahu mongko sak temene fa innahu mongko sak temene kelakuan syan iku man utawi sapane wong wafaqo kang nepai yani ngepasi membarengi iku wafaqa lamun nepai ngepasi sapa si man apa takminuhu aminiman fa innahu mongko sak temene kelakuan iku man utawi sapane wong iku wafaqa lamun ngepasi lamun nepai apa takminuhu aminiman nepai takminal malaikati ing maca amini para malaikat ghufira mongko den sepura lahu katwi siman apa sing den sepura ma dosa taqaddama kang wis dingin apa si ma min dzambihi nyatane saking dosane man fa innahu mongko sak temene kelakuan iku man utawi sapane wong wafaqa iku lamun nepai apa takminuhu amini man takminal malaikati nepai maca amini para malaikat ghufira mongko den sepura lahu kadwiman apa ma dosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambihi nyatane saking dosane man. Wa qala Ibnu Syihab lan dawuh sapa Ibnu Syihab Imam Ibnu Syihab wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi amina ing lafat amin. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Selamat mari pemilu. Amin bilan ki. Aku kampanye mon bersanya ma amin. Sobungnya ma amin. Pejabat anu apa lek caleg ada ini ada amin. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an
bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu." Jika imam membaca amin, maka hendaklah makmum membaca amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya tersebut menyamai, membaringi amin daripada para malaikat, maka dosa-dosanya orang tadi itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah amin bersamaan dengan ucapan aminnya imam. Barang siapa yang mengucapkan amin berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka niscaya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadits nikah ajelasaki tentang kesunahan membaca amin ketika mendengarkan bacaan aminnya imam. Jangan mendahului membaca amin sebelum imam membaca amin. Berarti sunnah membarengi bacaan aminnya imam. Kapan? Ketika kita mendengar dari imam, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jadi cek sampai baca amin sebelum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kabit ghairil maghdubi alaihim amin aja. Neng beda neng ada dan te imam neka mula baca amin. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu khatabana fabayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana faqala idza shallaitum faaqimu sufufakum thumma la yu'ammakum ahadukum thumma la yu'ammikum thumma la yu'ammakum ahadukum fa idza kabbara fakabbaru wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Apabila kalian salat maka luruskanlah saf-saf kalian. Sudah dipelajari oleh para sahabat, dijelaskan oleh Nabi kepada para sahabat. Sunnah-sunnah telah diajarkan kepada kita, kata para sahabat. Fabayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana. Dan Nabi telah mengajarkan kepada kita tentang salat yang benar. Apa kata Nabi? Faqi idza shallaitum faqimu sufufakum. Jika kalian semua salat maka luruskan, hendaklah luruskan saf-safnya. Kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi imam. Fa idza kabbaru fa idza kabbara fakabbiru. Jika imamnya bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Nah, berarti kesunahan membaca amin neka ketika imam ampun depak ke waladdallin sampurna baru baca amin. Apakah di dalam sholat? Lah, di luar sholat pun disunahkan membaca amin ketika berdoa. Di luar sholat pun sunnah membaca amin. Di luar sholat pun disunahkan membaca amin. Taib. Banyak hadis-hadis menerangaki tentang kesunahan membaca amin di dalam sholat. Idza ammana al-imamu fa'aminu. Apabila imam mengucapkan amin maka kemudian fa'aminu, makmum membaca amin. Idza ammana al-imamu fa'aminu. Mon imam membaca amin maka makmum suara ngucapake lafaz amin. Ini termasuk di antaranya hadis ya. Ya apa kalau makmumnya tidak dengar suaranya imam? Makmum budi-budi full membludak. Ya, tanpa pengeras suara. Tidak ada yang tak banyak, ternyata budak rombongan sampai ke budi tak ngeding suarana amin imam. Maka sebagian para ulama menganjurkan tetap dianjurkan untuk membaca amin karena mendengarkan bacaan imam terwakilkan oleh makmum yang lain.
Jadi sampai mun ngiding makmum selain neka baca amin, walaupun tak ngiding bacaan Fatihah imam, tetap disunahkan membaca amin karena bacaan Fatihah sampean ampun dibekelen kelaban orang saya ada sampean. Ya, walaupun tak ngiding bacaan Fatihah imam. Tapi sebagian para ulama enten bagi makmum tidak dianjurkan membaca amin jika tidak mendengar bacaan Fatihahnya imam. Wala yu'amminul makmum idza lam yasma' qiraatal imam. Maka tidak dianjurkan bagi makmum untuk membaca amin jika tidak mendengar bacaan Fatihahnya imam. Aulam yumayyiz al-fadhahu, atau mendengar tapi tidak bisa membedakan lafadznya Fatihah. Mau nyamuh sayup-sayup sampai ya napa tak jelas bacaan ngeding kayak menggeremeng tak jelas depa apa imamnya tak jelas. Maka dalam kitab Ubab annahu ya Pak mohon berdengar nikah tetap wala yu'manu, tidak dianjurkan untuk membaca amin bagi makmum jika tidak mendengar bacaan Fatihahnya imam atau tidak bisa membedakan lafaz-lafaz bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam. Pon tak usah baca amin ponan. Ya. Tetapi beda sing ngenengaki beda saya tetap napanya mana? Neka mana bineng nikah saya keterangan nikah saya tak menganjurkan, tidak dianjurkan membaca amin jika tidak mendengar bacaan Fatihah atau mendengar tapi tidak bisa membedakan lafaz yang dibaca oleh imam. Baik. Adapun pendapat selain tetap menyunahkan ittafaqatil madzahibul arba'ah ala annahu yusannu ta'min inda sima'i qiraatil imam. Jika makmum mendengar bacaan imam maka sepakat madhab 4 menghukumi sunnah jika mendengar bacaan imam. Amma in sami'al ma'mumu at-ta'mina min muqtadin akhar, apabila si makmum mendengar amin daripada orang yang mengikuti yang lainnya, makmum yang lain, jadi tak ngeding langsung dari bacaan imam, cuma ngeding dari amin makmum, berarti imam ledepak ke waladhdallin. Buktena imam saya ada sambian saya ngeding baca amin tapi atau teruntut saya ada amin sampai dapat ke budi. Falil fuqaha'i fi dzalika ra'yani. Maka para ulama fikih dalam masalah ini ada dua pendapat. Al-awwal nadbu ta'min wa ilaihi dhahaba al-Hanafiyah wa huwa qaulun lil Malikiyah. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki walaupun tak mereng deka bacaan Fatihah imam tetap disunahkan membaca amin. Nah, ini kan pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik. Pendapat yang kedua, la yutlabu ta'min wa huwa al-mu'tamad 'inda Syafi'iyah. Ini kan pendapat saya kuat menurut Asy-Syafi'iyah. Jadi mun tak ngeding bacaan Fatihah imam tak sunahaki. Pendapat kuat Imam Syafi'i ya. La yutlabu at-ta'min wa huwa al-mu'tamad 'inda Syafi'iyah wa qaulul akhar lil Malikiyah. Jadi terserah noroa saya kak sampean baca amin engki tak baca amin nengen engki karena sampean mon se sunahaki baca amin karena pendengaran sampean ampun ebekelen kelaban makmum saya lain saya mereng daga bacaan Fatihah imam. Adapun saya noroa pendapat Imam Syafi'i ya berarti tak usah baca, berarti cukup neng tak usah baca amin. Paham tak nih? Baik. Kemudian di luar sholat pun tetap dianjurkan, disunahkan membaca amin, khususnya ketika kulit sampean mereng dua orang sesoleh. Ketika kul manjenengan kedatangan guru
kedatangan para ulama pente doa amin peserius mun maca amin cak biar kerja ya amin 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 tot tot amin tot 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 wes berkata wes ayo keluar amin amin tuana semua lanceng nase apa keluar tak laten satu abid kalau akan kamu ngom nyulek akan kada kita isoro lang akan kada karena tuana lanceng gelu mula adu amin sini berarti lapar kudu tahu modin dia amin tuh lewat Fatihah langsung lapar dia nah Al-Habib Ali Al-Habasyi dalam bait qasidah beliau ya lahum fasfa apa kata beliau haitsuma kanu ahdur fi majalis safahum wa qad yad'un amin hina tasma' du'ahum huda'ahum ila rabbi wa syayyad binahum bittiba'i wa hubbi haqqaqa Allah rajahum nikah Ghausiyuddin Habib Al-Habasyi waltamis min madadhum wastamit min nadahum fanna fima sa'a khairil wara muqtadahum fanna fima sa'u khairil wara muqtadahum haitsu ma kanu hadar fi majalis safahum jika hadir di majelis-majelis yang bersih yakni majelis-majelisnya orang-orang yang baik waqad yad'un amin waktu itu kamu mendengar yad'un waqad amin wa waqad yad'un waktu itu kamu mendengarkan mereka berdoa di majelis tersebut apa amin maka bacalah amin hina tasma' du'ahum ketika kamu mendengarkan doa daripada orang-orang yang baik hadir di majelisnya orang-orang yang baik waqad yad'un amin hina tasma' du'ahum maka bacalah amin doa amin amin kadang-kadang surah dua kan pada tak gelem Kiai Erwa tak gelem Kiai Dina tak gelem bagi boleh anu apa emeka saya disuka buru amin 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 padahal kita tua ngela amin kado amin 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 padahal kita tua keburu si kiai na tak gelem tuh situng tak gelem kiai akhir ada satu Fatihah langsung wis jadi cerita aki menabi tak salah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mereka mempunyai keistimewaan doa secepat kilat wah bedoreng pemabuk mabuk teler masuk ke situng daerah nah dianggap si pemabuk neka korang amul ja'aki dekat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ya Habib doakan mereka biar hancur mereka tidak sopan mereka tidak beradab sudah tahu ada orang yang soleh tapi dia tetap mabuk doakan mereka ya Habib biar mereka cepat hancur biar cepat mati dia taib ahlan wa sahlan kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim angkat tangan kalian semua yang angkat tangan dan bacakan amin amin Allahumma wa kama farahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah Nabi tak salah senika ya Allah sebagaimana engkau membahagiakan mereka si pemabuk di atas dunia mereka bahagia maka bahagiakan kelak di akhirat gawok se loh mak itu aki bagus hayya qul amin amin Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah ya Allah sebagaimana kamu membahagiakan mereka maka bahagiakanlah mereka kelak di akhirat
Lah si pemabuk neng cek Sayyidina Syabukar bin Salim nika orang yang mustajabud dakwah ngocak dek kanjana mumpung durung ayo atobat ayo maca amin arwa atu mesti terima tuan ongguan si pemabuk nyangka atua bagus seminta tua coba ternyata tua bagus karena ada orang soleh tak kira tua ben sorobon ayo amin 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 si mabuk ini kak tua gia padahal tak tahu cak tua gia ben mau tua gia celaka kan celaka nih kak amin amin cuma tobat hari mon roster-rosan diri kaduh akhirnya pas barokana doa ben barokana amin gila Pak obat ini Allah Subhanahu wa taala si asal orang gila tak bener kelakona berarti orang si bagus kelakona gara-gara baca amin orang si soleh taib maka cak tuan coba yang ji khusus orang tua ke anak gigir nggak apapun guru ke murid masihlah pegel nggak apa tahan kenapa karena Nabi SAW bersabda al-kalam nisfu doa separuh daripada omongan adalah doa takut omongan sampean ni kemanti gendeng engku taiplang engku ya salah biasa kelero tapi cek sampai ngocak coba dari lesan orang tua nih kak dari lesan guru nih cek sampai ngocak coba karena termasuk doa nih kak mengandung doa kula toman nyoro kanca santri saben kalaki kontak hutau le bental ke ngambuna kan alhamdulillah tadi kok ro napang bebeuna motor bi kake macek bentar ben ciong jan kula gendung taiplang tak kok tuari saya keterima ocaan ri saya jadi ngaki saya catat bi malaikat sehingga terima gendengku anan gendengku murid kok cak penter bayilah tuh cek penter kakena cek penter sekelangkong padahal kelero al-kalam nisbut doa omongan nikah separuh doa taib dari hadis nikah bisa kita ambil faedah pertama sesungguhnya malaikat itu mengucapkan amin bersama dengan bacaan aminnya makmum yang mengucapkan amin yang berbarengan dengan mengucapkan aminnya imam jadi makmum sing ngocak amin bareng-bareng amin imam gila kan sunnah hukum maca lafaz amin bareng bi bacana imam maka malaikat pun mengaminkan dia nika pun makna se paling terdekat pun dari hadis nika karena apa karena malaikat fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati dan barang siapa yang membarengi aminnya dengan aminnya malaikat maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah berlalu. Dosa kulit sampean iki sapa ora mun sampean ngoca amin bareng bi amin imam mun kebarengan bareng amin para malaikat. Yang kedua, siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya para malaikat maka akan diampuni dosanya. Nikah napanya mana bisyarah kabar gembira maka cek sia-siaki ya cek sia-siaki sampai tak baca amin mun ngeding bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin dari imam. Yang ketiga bisa kita ambil pelajaran apa? Yang ketiga adalah kita harus memperhatikan sholat berjamaah dan jangan ketinggalan daripada bacaan Fatihahnya imam. Maleno toten dak Fatihahna imam. Mun rakaat ketiga kan mulai tak ngeding ke bacaan Fatihahna imam bagi maghrib, esah, subuh. Cek sampai lambat nih kah? Sopaja mendapatkan fadilah keutamaan amin. Mun sampean lambat 2 rakaat otomatis rakaat ketiga tada jahar ponan. Ada Fatihah saya pesan tak bi imam tak bisa sambil baca amin pun anak bareng bi imam bi amin imam tak kira karena pun lambat maka cek sampai lambat pun bisa ya usaha aki sholat berjamaah nikah
nototen dari takbiratul ihram imam sopaja bisa maca amin abareng bi amina imam. Secara oneng maca amin ma bareng amin imam kebarengan bareng amin para malaikat. Kita mari salat lek sepora tulisan dening Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka amin. Bedoreng dari Mekah, amin. Tua dari umroh, amin. Tua. Secara oneng cereng orang haji ya kancan orang ngebe malaikat. Ya, orang mulai dari Mekah ni gitu. Ki cekak malaikat tah. Mana bareng bi amin malaikat. Mentor Pak Dodo Pak Akapi ke Mekah, amin. Ya amin ada mentor tulis dapat. Adaptar boleh. Obu petoro. Masih dulu gurceng bun. Kula ke Mekah kerja keng obu saya petoro sabun sakreksek. Reken nirbanat. Buang aki berak gue seko. Ya buang berak kan suka lelo nak re. Pun tahun ke berak rombongan. Mun tak ngeteraki ya ngonen, mun tak ngonen ngeteraki. Pun tahun dak berak aja. Kan sorba aja. Tak apa petoro obun. Malai tuli depak, malai ngolok obu sebeda di sejah. Keng ya daftar. Sini kamin bas. Masalah tua maturaan. Ya amin bayi pokoklah tu bagus. Jarang tak tahu apa tua bahasa Arab atau tahu nak coba. Coba tu pak coba yang baru. Mulai ada pasuruan. Ziarah kula tak sepunten nggih kula mboten saged donga bahasa Arab. Oh nggih mboten napa-napa, Bah. Guys, muga-muga kula dongaaken sedaya niki sampai teng Mekah Madinah ditakdir kali Gusti Allah. Ngucap Gusti Allah tak tepak Gusti Allah ring-ring barek. Muga-muga lancar diparingi lancar sedaya rezekine kali Gusti Allah. Amin, amin. Manti Tuhan masih Gusti Allah deh ya. Tikel tak apa-apa pangeran kita arwat. Masih bahasa Jawa Madura pokok ngorteh mantep. Iya lah. Masih mantep mun tak ngerti ke artena. Dan tiba tu kena anak keng keliru bacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Are dune ring apa dengar ngajeri aja. Tu akianan tadi. Ring tato artena. Nah. Oleh karena itu amin mun beda orang soleh doa cek sibuk nasek berkat mana bikin mahrus fadlan grogolan mau berdengar doa pas sibuk bareng berkatnya bentu sekali nikah langsung tongkatnya toko lagi nang amin ayo amin angkula king orang-orang tertentu tok kati rutinan pajaran temur mun bejana doa sampai mau keluar nase tanpa kaki ke monongku macam-macam berarti kan tak ngereken ke doa tak butuh ke doa orang aneka kenapa apa perlu nak kiai sora doa tapi saya luar gupu bi perengan dia orang berapa sih ini mau pacet ke buru bagi sebelum doa mari mahlul qiyam bagi sebelum doa atau engkau orang sekone potos doa baru pak keluar dong kadang kan orang jereng akhirnya yang kita remaja yang guru kiai aduh tetap mantep tapi si amin kami ada geledak keluar ini tak pantas ya tak pantas jadi wagat yada'una amin apa wagat yada'una amin hina tasma' du'ahum mon ngeding tuan orang sesoleh neka ya suruh macam amin amin apa dia jedok lah amin 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 insyaallah ya Tuhan tak bedeng kadang saat dua tak manti saya amin saya manti makan mau dalam para habaib neka fatihana biasanya bagi dak sesepo saya doa neka ibarat proposal permohonan Allahumma ja'alna Allahumma hdina
Allahumma Allahumma, baru kemudian wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisiril Fatihah. Lawan nika setempel di budir Pak, setempel ya Fatihah di budir setempel lah, tanda tangan. Namun saat setempel orang si bagus, saat setempel orang si berpengaruh, walaupun saya doa biasa, saya doa nika ki walaupun kadang santren suruh doa, tapi deki ketika Fatihah wa ila hadratin Nabi dari terakhir ya. Biasa orang minta sombongan kan tak patih baca sangguna diri ada ya. Kami segenap panitia pembangunan pelaksana memohon bantuan sumbangan yang menghabiskan dana sekian-sekian. Terus ada tanda tangan, ada tinggi, ada tanda tangan Pak Camat. Tak masuk. Tak masuk. Oh tambah tuana tulisnya ya coba bahasanya cara kacer. King tanda tangan orang saya kesongkan. Saya kataku, ya cair. Tapi doa ini ke permohonan, bahasana kulit sambian proposal, minta sumbangan, nyongok saya tanda tangan Raymond, bodo bupati, bodo gubernur, bodo camat, bodo petenggi, cepet ya. Mun ada kosongan, ada tanda tangan, kiamat kurang 2 hari tak kira keluar sumbangan. Tetapi mau seorang tua baik yang dikit Fatihah bagi ke guru nah, bagi dari yang sepon, karena bapak tak montuk umpamaanan seorang montuk selebih ngerteh doa bencong saat tua dikit Fatihah bagi dari bapak. Wala hadratin Nabi Muhammad SAW bisiril Fatihah. Wah, ini kesetempel aja. Ada tanda tangan di budi ini kan bodoh di budi tanda tangan setempel bodoh di budi Pak. Matre mun tambah larang aja tambah cepet. Ada matre nah, ada cap jempol lah, ada setempel, ada tanda tangan. Tak bisa, habis ya cair. Masih cair ya, bunyian setat petat ya. Berapa? 100 juta. Diki keluarannya 20 juta. Titi sebelum polo sonat bi lemhe aja nyaman. Bener karo konco netok nyonat. Ya. Tak oleh nerma sompengan tapi ki cetot ya Pak. Ti mau tak kelem bagi dak lain ah. Anjir yang bagi neji lah beda tu ke selebeda bejeren nako. Aneka engki maling ria. Lo sampean mek ngocak engki cereng bene pesen sambian nika. Engki mon pribadi sampean. Jela Pak tine cek luange tang pesen pribadi kok meri kebeun. Mon pribadi sambian tak apa-apa. Berapa? Tetap sombongan 50 juta. Hari kan keluar 10 juta dari engkau, siapa keluar, cek luangir ya, tak masalah. Dermer ya 10%. Mun kakek gelem, iya mau nanja bagi dek lain ah. Iyalah Pak, Bismillah Pak. Tapi tinggal lagi 5% nah, saya minta sumbangan. 10% tapi luang 1%, berapa jadi 15%. Oh bu, bener karo koncon. Sonat kalabi kok bongkon aja ya. Ya, oleh nggak nikah nih, Nki mun pacet niat nyombong ongku nyare setepan kadang ki maaf kalau non sebu santre nyewan bade santre nyewan ngebon bade survei santre ngebon pokoknya bende cara paket to nota dek bangunan dek galangan ebon ya fiktif ki ya congo-congo santre fiktif tade dek galangan fiktif tade keng bade sorat ta yo lebe reng pacet lah carpak ya. Mon saya niat ongkur reng lapacen letak lihai tak tahu. Bene lobir, istilahnya lobir, tukang lobi. Bade lakon lobir. Bagian lobi-lobi tok nika. Ki mon saya hutu huru dunjong kok takok ka kuwi. Wah, bila ben sa oleh sombangan tina la jaga aja lah. Kok dunjong kok tak bengal kok tak bengal. Tak oleh ongku tak maju pancet. Ada cendelo nah. Madrasah na karo kabeh tok. Sementara tili maju pas mau tambeng sa konek dia ji lah. Lang ngocak katentina lagi masalah sing plengsengan tak apa-apa bagi ke madrasah masih din plengsengan tak ngurus masuk kuat tok. Ya mek manfaat kan beng tambeng ras itu ya. Jering santri ngebon. Ngebolo 200 padahal yang 2 bolo. Korang satu sebelum bolo nih nyewan buat pickup dem aja
Sewan. Beda santri sewan. Polan beda tinjauan daki beda pemeriksaan. Oh. Jadi santri je ngebon-bonai pemain sepak bola tok ngebon, Pak. Santri beda sing ngebon ki ya. Kini ke medek nih kah? Medek proposal nih kah? Namun sampean proposal ke Gusti Allah, wah. Tenang bae. Engki. Cuma semua abid deh lah. Kita pe barokah. Mon orang anongku ya asli di ya, Pak. Mon moro-moro bodo bangun mapan, aduh curiga aja. Diri di majime moro langsung. Jadi baca apa bangun ambu dan di PC bangun boleh. Harus asli biasa nah. Mau langsung mareh moro mare aja curiga aja PC diri di majime. Hah? Kita oneng mun sampean soki. Mun PC na punya miliaran milioner. Mun PC na jutawan. Mun tadi PC jutae. Jadi ini masih tak ada jutawan kalau jutai. Aku benenek mat cucu nih sampai. Mana ada cucu? Cukeme, cukento. Ada mulai tua nek mati mulai tajam bikus Allah cucu nih. Mulai tak kelar ngempet. Akhirnya wer. Mau langsung cak nancak taruh karuan. Penahan tak kuat wis. Cucu nih kan nikmat, mau beri cucu sampai mau langsung akeme langsung apa dong kun jobo, ya payah bisa ngepel, makanya beri cucu nih kan nikmat, tikal pun masih benih jutawan tapi juta, terpada sehat kapi, amin. Teti mon beda doa baca amin, cek pugu-pugu burung makan berkat, apa tahu ngerenger, aminin nih kan doa nih kan, ya. Khusus di dalam sholat pak khusyuk amin harap matur muka burung amin malaikat neka amin neka kan sewa doa muka nyembadani Tuhan yang penyuwun kulo ya Allah terima aki doa neka amin terima aki Gusti mona bereng amin i malaikat sabora tu kopi ada si tersisa sabora kopi tining Allah Subhanahu wa taala tayyib matur muga titi ilmu manfaat ya jadi anjuran dari neka adalah yang pertama adalah apa? Bahwa neka dianjurkannya membaca amin ketika mendengarkan imam membaca amin. Kemudian yang kedua adalah bisyarah kabar gembira bahwa orang yang membarengi aminnya malaikat akan diampuni dosanya. Dan yang ketiga adalah faedah dari hadis ini kenapa? Jangan ketinggalan takbiratul ihramnya imam agar supaya mendapatkan Fatihah daripada Fatihahnya imam. Mulai imam ampunlah rakaat ketiga atau keempat ya tak nututin ke amin imam punan. Berarti kehilangan fadilah bacaan amin. Ki usaha ki ya dari ada punlah atau buntek takbiratul ihram imam baru sampurna punan amin dua kali mon dalam salat maghrib isya subuh nika beda dua amin. Nah babu fadlis sujud wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي
وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من شفا وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح العلماء المحدثين والمفسرين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بل وبارك خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقل بن سالم خذ ربنا إذن الشيخ عبد القادر جيلاني حسن الشاذلي والإمام النووي والإمام البخاري والإمام القسطلاني قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وخيط المقدم ثاني عبد الرحمن السقا وأولاد مرمضار وإخوانه الحبيب عبد القادر محمد جيد الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملك وأخي عباس الملكي ثم إلى روحي الحبيب علي كويتان والحبيب أبو الحبيب محمد بن طر الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب محمد هاشم قرسي والحبيب شبوت بوتي صاحب الحول الحبيب عبد الله بن علي الحداد بنغيل والحبيب حسن بهرون وزوجتي والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب علوي بن سقا وسقا والحبيب عبد القادر بن حسين سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح سعيد تانقول والحبيب صالح والحبيب موسى بن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار ثم إلى روح به نور سالم وزوجته به رافي وزوجته ثم إلى روح كي جاسم نور سالم وزوجته كي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ومن انداس بليهما ثم إلى روحي كي عبد الحليم جاسم ثم إلى روحي كي معروف عارفي ثم إلى روحي كي عبد الله محسن بن هاشم وأصول مفرم وزوجتي وأصول مفرم ثم إلى روحي به مهاجر وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة واسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وعلى من أسلافنا الصالح مثل جلسنا وإنا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Ya Allah.